boarding ha Meghalaya Kalipman ka board Congress ka kular Bandung du boarding ha nang kendang ni hasar Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Wala kisingi kila nang jan bagi patba ka jela Meghalaya kin jiet iki MLA ki betmai ban mikmat syakayin robar thawai ka jela na kabanta usnam arajar arpulai hadu arajar arpupra haswa ba ka jela kan yo ya ka sarkar ka betmai menta usnam UPCN ulai kran bat ki patba ban sngotu ya ka jing angnot ka jongki na ka sarkar ka betmai bat ki babun hi ki patba ki lapan pau ya ka jing trang ba ka sarkar ka de ban shimkhia kham tam e ya ka jing bam yo kam yo jam jogi samla ban kentiu ya ki jaka ai jing sumar ki jaka puli bat ban yo e ka sarkar ka balat na ki kam bam sam ka bala pentran ya ka jelahi berak kowai Kadan hi kita ka jing sngokhia ha kani ka sarkar ka ba kani ka sarkar ka barim yang i bodok pasuk ni bayasong subala kan doi ma doi su ya ap nang ni ta kaweru kamdon pi kini ki develop kadang duna palat da khany ha kani ka stin Meghalaya kan duna bah ka develop hang ni Meghalaya kum kum ka hospital da kum ka school ting ka school ni supha da ka school private sa ngi su syong madan kum ni ka jing siu ti ka dai ka bahe ka jenjar kin nada ka biang nada liwat ka ka skur ko baman ru ngim yo tang kitu khna ki ba kham start ha te chubu da kham bi ru thrai kan tai no se ba kham bi ru dan kam em ban hi kai wa on start ji sia ka sarkar ka de barwan ra kin ta skur ko barman ru ka ba kham bun khnang ba ta ke ni baduk basuk i dang ni la kin ban kerjan ki khun te sakawai ka development sakaliang ka koi ka khia rumah Teng-teng-teng dari sim dawai em na pok ki hospital sarkar. Doktor ru bun bembiang bah, bun bembiang hok. Kau rak jeng bah ke nyangi. Kidang ngamtip ki trai hakano ke benta. Ji syate ki la dai ban khambun ki nong trai kum ki doktor sarkar khnang ba. Long ta ke ngin sukin kum mangi duk suk kup siliang sam siliang. Teng-teng dari sim dawai na sarkar. Doktor ru bun bembiang hok. Dawai ru ngihap thit na bar. Tang bay doktor ni lại ai, cái bay dawai pat ni hấp thịt na bar, con ra chừng haju ikan, đã khanh cái siapa ba yang ini baduk asuk te. Ban thao yang nak nikah ju te ngim kuah kan, yang kuah kelam lagi ni gorem, kalau apa satu lagi ni merawan tu sarkar mai tu itu pinjam dan kata te ka syong ka kena kom kitrai tengir gi nyapet ki kata ta deng ko adam kena ni gorim tengah tahi ni te kemudian ni te susah kum ni ngi ba kamai te ndong kum no gi ka bawan tu bona khli ko tu bale bona khli te ngi accept lomba ki pat baru kila riban ndong kum no lomba wen ote ha pet bun ki mar mata kila kilot te bun ki kemudian talen ki susah kur kum ni hi jadi ba kung takaskim ba ngasubnam shot takaskim ba kaloi klor e kaja she tera kawan no sobat mai alis kan chin so te ki slong ta kam ta kai pe bun ki bamyo kham lang kham po slong bun ki khna ba pas ki kim dam kam es bakin ki briu baro ke yo lang la ka kam long ka jin snir kam duna ma bun ki bam kam dam jam kayalam jin snir na makla su song to kai te kham tam me kunyangi ki artist kham tam mangin yakiu la Yang sakut saat dislong ini sudah represent sabar ta. Abun kala tristom ki artis, kala tristom andai sokar kalau ni sudah sakut be ni. Setan wei sakut ni. Kabaning kong, kadang ingken ni kata. Kidai kan ka sokar mata kalau baitang ban makin pan mentoi la jam. Larang ikhe ja kasin syar kada dai. Pi, ndala dai kan election mata pi menta pan her ka petrol. Artingka, tang artingka. Hari ini kipor ki kular ban penhiar kinang penkiu ban banai to kata ada ngikhen ngi ba song yo dai kata ngi ki ba song yo kumno ke ngila banang develop ngi kanika sil ka jongi namar ba kanika business
Namar bergumno kador. Ke kador ka pelong ka umpniang ka kiu nang kau. Baka kiu nang kau umpniang kemut bak kador ka kiu. Tetapi te kasim jing pada ye ki duk ki sukai. Bakin ha kano pada bakin la ban wan pi. Aja ka bakin wan ban thit ye ki tiar dai. Tang bai kali kalau ada lupa ta. Selang isani kata ku mentah sakawi pat mentah pada lagi ken ke sorkar kini kinong yalam jong ke sorkar MDA dai kepala dem ki keren siapa jing ijaj ben rewi mentah election hari kisan snem kin ju keren dai ta jing ijaj ben rew perkat wat kinong hikai kitu ki ba kini ki minister ki badai ki duyo jong nang start nang kinong hikai hari heba ki kinong hikai pada kinang banang ban daki tirgas boleh kimnang seban kena kaktin nang ta saha ka yok kam yok jam ki kena samla menta ki balak pas ki la qualification ki kerang ki bahe tama menta pada ya ka kam ka jam babun baki stung betang da ki casual namar bada kitu ki badai tang ki breu jong tu ki nong mi khmat hari om nam ta jong pai ba bi nang tang rangan keren sakawai pada mo boleh baki ngop baki ni jeng sniu ki baro ki ba pen sniu ya ka imlang salang jeng baki samla dei di tang lung ba nam dak kam ka jam koro par ngam ti boleh baki ladang ilaj apply kam dei tang kita ki kontraktual basis bai jano kita ki permanent post ki dan pi tang ki kontraktual ki ong sisnem arsnem laisnem dalakut ketu pada la syukut hajing syat la treng tu ila de bandon em kata ban apunya kawai pada permanen no sendan. Ladangan kan aku ha ka than ke area lajong dai konstitusi pada lajong ngampak ban mention. Babun dai ya ka kam ka ba ki babun ki balak qualify kata ka kerdan dai. Tang ba wat tang ba endar metrik bompat lai tang metrik ru yok kam ta. Nomor dai leng ba jong ke sorkar hi. Kalau itu ban rekomend ya tu ka ba ya ka form ba de ban yok maki hajing syal dai ban pelaj man advertise balabun ki qualify ba ya tu ka kerdan tang ba no yang hanga hisimet talong kambyang kan kata ka di sorkar ki bon ki ba na ada kawai ke sorkar simat kawai ke sorkar dah tang balong hanga hisimet kadang byang kan ini kam numpe kini lebih kumju mentah kia kau ketik dari la masnya sol pakai nak alinya snok tilang ini lang kaju bet kakam mentah kamu per kamu ada kalau merasa sorga sana kalau kau become sok ya ini kau become penentu ayu trong kau rit dia rok itu birim dekip birim dia sang pasang lalu become makam yo itu maka kuat सरकार का बन त्रे भाई का बन ते गलंग करी जंगी बो नेक सरकार बन ताते लायक भी का जो पैसे नuru petang jing blok kali ne ka kam ka jam ne kerap karyang ne ngi besong yo ni jenjar hatim dan development det te kat kini bolong amel ero ka snong ka tham dan development susah haju tu mo पैसे se ero te ikwa na सरकार का बन त्रे भाई mo ang ni sakbat te dia bikin long kejuk sajuk dia tabur ni rasu tat dan tab kejuk kim pai senu mo rasu kum ana sai bro ni menang su ben au ku ana sarka sama kan ke ban sa yu ha ma dia kejuk tu pai te sai ndai ta ka bam sap ben kang dai na ni tem yo tang kan ki kun ki tir tang dawat ka bat jam no jenjar tem yo te su pai be su makia be ba pigenra pai sai ru mengalam te migim di etam lang nomor balai apa nak ben itu ben kelana pe te long ta ni rok ta no song ini ben nak nong kelana kan buat su ni soka MD la kan tuplot ang tubadan ka ta de ben ai no kan ta sokar kabarim dah ka jing pe jonga tenga I kumba kampej re ya urit uria laita kampej re haka jing yo I jonga kan ya urit uria laita kam itu re te dalong kumno khamtam ya urit uria su ang uduk usuk bapli na ya wat kam wat jam ra kini ki balanang la start tang banda dan kapisa sibon ban tap yo kam
Dari banda yo ialah kata kahok tem yo dah. Kendian mo kene ke sarkar benta. Ajaka barendra ya ka jaka sumar ya ki basipang basitom. Kum yo katu kasino kawan ra man ya ke jing seniu. Kam khalai te kadai ke jing seniu. Kata kadai ke wai. Ka jing sya dei ban wan ra de development kum no kin ban thaulat ya benta ki khun. Bakin yo kam yo jam ka thau man de kalat bakin lek khalai. Kumu nong song jong ka jela Meghalaya kai sai kata ka jing angnot ka jong phina kani ka sarkar ka banwan kai bukari bande Pishene mangi dei na po Meghalaya mangi hapar khat ka jakala jong mangi emdei ki briu na po Delhi Mumbai Kolkata Chennai whatever ki we are people from the Meghalaya, we should think for our state, not for the as a whole. We are not choosing here MP. This time we are choosing our local MLAs. We are choosing for our locality. We are choosing for our road. We are choosing for our job. We are choosing for our everyday life. We are choosing for our what we require for every day. For those things only a MLA can see, not for a MP or someone else. So I believe, as my knowledge, we people we should go for our local party. Doesn't mean the local only the my this party's name is local. The reality of my word is that local. Not that today I am from the Delhi party and I took someone else's name, and tomorrow after winning the else people they will join the Delhi party. So we need this time election is a very difficult election, because this time election party becomes a two-side of party, one from the Delhi side and one from the local. So I believe and I request to our Meghalaya peoples, so we should think for our people, our state, not as a whole. We are a small state, we should think for our small place. See, at present there is no job at all. Only you are talking big in the TV, coming down to the TV and talking big that this thing. What you have done for these last few years? Nothing we have done. We are not getting any job. Our youngsters, they cannot get married nowadays because they are thinking that we will have a job, we will get a married, something. Think for our youngsters. You are always doing the politics of baseless politics. Why this church politics? Why you are asking this church people that bring the papers for your church? Who is paying money to the church? Who is the committee member from the church? What I have heard in other states. And in Madhya Pradesh recently I heard they have broken some church also, dismantlation. So at present the politics are doing that, not exactly it's a politics, it's a, how to say, religion politics they are doing. So I believe in Meghalaya is a peace place and we should keep it peace. So we should choose our leader, not national leader. What are your aspirations from the next government? Next, first of all, we need job. Second, we need development, not the degree of corruption. Big corruption. Before we used to hear 50 crores corruption, now to 1,000 crores. Kabaningkong kabang angnot kereka bakanong corruption free so kawai natakabaar pada karin mtak kam kajam namtak samna kita ही बा कम किसान के गवर्नमेंट जब आएंगी सबसे पहले एजुकेटेड पीपल का नौकरी चाहिए, हेल्थ का चाहिए, हेल्थ बेनिफिट चाहिए, एजुकेशन बेनिफिट चाहिए और पीस जो वो सब चाहिए. यही हम लोग का मांग है और कुछ नहीं है. Katkum ka opinion jonga te ka pemerinta dai ngakwa bakan change ke sarkar. Tamba om ke sarkar kan change om kum ke bande ke pemerintah. Bakan change ha ka wei pat ka sistem gai. Bakan pek bahaya ka kamtam ya ka riti dustur jongi khasita. Bakan lang ban tip ya tate. Bangi kwa bakan change ta. Kamtam ya ka roi ka paru ki di ban tip. Nrai ba syukran ta tin ka roi ka par nrai hakikam 4M. Hari jing syadai ka kam keren khamjam ke nya tin. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress